Haere ke nei ko te reihi tahi rau whitu te kau mā whā mō ngā tāne te kau maono te whakeke heke iho he taki ono tēnei rua rau rima te kau mita te takere. Ngā whiringa toa mo tēnei whakareanga i roti te ara tuatahi. Te wharekura te rau aroha, Silver Stream in 2. We've got Waiuku in 3, Hastings Boys in 4, St. John's in 5. Te Waiu o Ngāti Porou in 6, Tapuai in 7. Waka Tipu in 8, Whakatāne in 9, Te Kura Aiwi o Kokohuia in 10, Rotorua Boys in 11, and Hastings Boys, Manuhuia Grey in 12. Red flag e te whānau. Taihua ka kite. Oh, we have a green flag. Under 16 boys, W6, 250 metres. Te takere final. I think it's in lane 6 at the moment. Te kura kaupapa Māori o te Waiu. Kei te kite i te te o ngā niho. Kanohi kai mā tārai ana. Ara tua ono. Possibly our cousins. Kolas te pāpau anō hoki. Rawe. Sitting pretty in the middle of the pack there as they just passed that halfway mark now. Little bit of teeter-tottering happening across the course though. Aratua ono. Te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, Pō Nuku Tere. They've managed to maintain that lead, holding on to it, to come through the line, to receive their gold medal for the under-16 boys, dub 6, 250 metre te takere finals, Eruero, Oneroa. We've got Heke Roa, we've got Giselle Sullivan-Patterson, we've got Terence Johnson, Timi Te Kahu Manuel, and Wee Cody Keelan. Those are the absolute weapons out there from Te Kura Kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou. No te uranga mai o te rā, te tai rāwhiti is always on. Anei te tōaitanga e te whānau. Right off the start. Ka kite I ngā waka e hūkere ana. Definitely making these exciting finals to watch. Anei ngā whakaputanga aua, tuatahi te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, 1 minute 6 seconds, 0.89. College te Paupau, 1 minute 8 seconds, 0.88. St. John's Hatohoani, 1 minute 9 seconds, 0.42.